Nijang Karbi ang long alo dongkam rong sopialong kido Rangsana College degree ang deng along bang pharo ke thom so se ka charli atum amen ka chithap dun long le atum aphan amen ke thap puthot pangcheng pontang lo Nijang Karbi ang long ke government college puke kompik lang pule jongpon det sita hinoni Government college ke koma joining kidok det ahe marid awe also maratum lo ke charli ka tikuk penang andulo Kidok det ahe marid also maratum aphan ke private college along ke admission NP dununi la sojo government college mate Rangsana college aphansi ke ongdong atum ke aning chithe ponlo Rangsana college along ke damtang pai ni phai ke thomlo pen pli ar ni penang anatum aphan admission tame pi ponlo bonsi tame admission ke en long le rang atum si aphai ke ong mona jok ke damtang pai ni phai krehini ar ni meido ponlo Bangso में किदोपन होद के SAMA फु सैमसन तेरोन पेन कदो कवे अफान अंता एडमिशन कपिलोंग थाइजे अफान लामजाक चिपी पोनो लबंगसो अर्नी में किदोपन होद सैमसन तेरोन पेन लामजाक की पिपोन के नेली आसाम एजुकेशन मिनिस्टर अलोंग चितोंग दाम पेन चिंकी चिंग वाइदामपो नांगली तुम अफान पाई निफाई क्रीनर कैप अर्नी के बीरता लोंग पो पोलामजाक अतेंग पेन लांगदाम लोते Idam tang ni phai prehini arni degree ang deng ki charli ari soi jang lapen apia po lapen than bang atum angnu mei ke do hot ka chechak alama teng pensi ka chekok lu pule jongdam det sita heno nilo tang tenon pherang ke to maphan ang ton pen nang ka pachini dun thualam thile arjusina ke dam tang ni ni thoma prang Rangsana college long ka dok we parents guardian pen dang lok da union body tum pen ka dok we chitong pet pen si mai dolo dak admission kilong le phai bang phau thom so se do koklang hala so ho ka chingwai a hu nili tum samenang chitong do pen ha so mai long nil same chakang lo da ke do ana students tum da kamar le long thai test ta kapre ga dim stala so ke jog ya phani tum da anang bor idun po ko jog la so ka chingwai chingsai phan patumi ni tum wati rong so pi education minister dr Ronosh Pegolong chitong dam no ke chenga ko ke alang list tame admission ke nongke pare lo po pining ma genang rabun o thekhe po kolam sining list tame chuning ri bare raphia bangan ke alang li Silchar University awai chancellor phansi phone lo telephonic conversation ji pulo ama se alang li phan call bang ke copy pone alang li taka busy ne pen ma call deng de raphi pen bang ka fi registrar phansi call thora registrar phansi chingki ma se alang li pensi Litum memorandum ki pidam la supin pura lo long ka chuning ri ateng ben alang li sita melang lam than dun lo da kisung ke boy lam than dun si ans ladak Rangsana college long sta mes sit pe bat thunang gi polang li hil ben chuning ri dun si university tum sta mela alang li minister sar ka chuning ri ateng pen deng pon pen si pini bang ke da students atom phan admission bang ke offline bang ke non pakori bom lo sitame kaduk we parents bang so admission ke long isalam pini dak pen wai dak ka pachini ni la hilo offline si non bang ke ka duwe phanta enchor lang sitame portal bang ke close lang ate portal ke damtang 17 ar ni an si close check lo la so university ke amasi non bang ke 21 ar ni sive da phansi portal bang ke ako open thuji la ni sive da pha si la so prang da ke long le tum an sitame la documents ke nang so dia tum an BPL le punon BPL kalia student le punon ala tum ke nang so da documents bang chok lim pen verified pa mi pen ka juma e je phansi pen pachini lo athe bang ke ladak nang litum jong chelang dun pami mi da damat documents chok chi ja juma kang lokaman irresponsibility jeni ma chelang kang ke chelang dun pemi mi ma jokang thot chop te molong le dat next bang ke admission ke long ja warsai bang sia vedat polo la silar ni si vet si khuli cho ja posi ka duka we tum ta ko mani jong income certificate pen admission ke enje tum phanta ba income certificate ka we tum seta me documents bang choklim nang ji la isia lam lo lasi nitung ka chuning ria bang ke parents to bang khutin se tame ba students tum same conscious pen ke doya phansi ne tum chuning ri lo la ma ise point sonia points bang ke la hello aningkan wang la puson itum bang batai kon si minister phan ka ching kidam ka chuning ri dam ver po aposi patumia bang ke nili tum phan minute hongke ba porang chipi sinang ching kilo la pen itum Rangsana college atuma joine pe nili tum pe ada kisung alam thandun si pachini dun lo jela dak problems bang ke la hello dak building ave da lo ke thania phan classroom dorde lapen lada ki juna lang sitame ke tangre la puson si do lapen la so dimalong teacher sitame ke kom do non tame students bang pe bat piglo sta teacher bang se avedat pote ke thana bang un e lasi atumi hajong education minister anu la hai kaduk velam than dun si non pini ana bang ke kaduk vela pupu bang government hian chingki si la
Rangsina College along building se tame ba kaprek infrastructure tame ladak pe nang pipo po bangke education minister masih alang li telephonic kacing ki pen si Rangsina College principal phantu bi pachini dakla laso pachini data pi bangke alang li ako puthulo bang pharo ke thom dake jangji dat pote ante bang pharo sibe jong si jangchot pulo tangte jang der lo te melo ta jangji dat pote bang pharo ni pilok lempo busi amasini li chuning ridun thulo Rangsina College long jong si jangji dat pulo tangte Kopili College pen Samson Singh College ke venture setame halat daga bangke ke doana students ke jangji tuman hadak thap dam thu pen government tum pelanang litum la BPL sumara tuma phan an ke ake joy pen admission nang tum pele NP der nupuda alang li kroi pe melo la pela so kachi nili phan kachi chak dona teng pen alang li stame logelo telephone pen si irtum karbiang long man ke du CM tuliram rong hanga ke hai phan phone pen chingki si la jong si Rangsina College long jangji der lo pulotangte Kopili College long admission ke endam je sumar phan an ke council tum pen nang letum admission bangke ake joy pen NP du nangi polam thesi alang li phone pen kaching ki papedo la so phi pen bangke da ke dona students atum phan stame hala Rangsina College principal phan education em naga sone minister naga ching kia teng pen alang li stame tumi student phan than dun lo la si pini bangke la dak Rangsina College long offline admission bangke cheng pon lo pini bangke un an kacetangan si pipo stame bang pharo ke thoman pusi pulo approximately setal an ke avidat ta hailo kom het ta hailo la siki un an bang ke pipo pini pe na la 21 le le frang la pen un an ke dak non ke government pen chichak pe melo infrastructure ta nang pipo teacher ta nang pipo pusi education na minister masi chichak der lo posini tum da kha dolo la sol logot akui se birta ke mi bang ke karbiang lo termas council CM ami thanga masi tame teacher phantani ni tum ta contractual se nang bor idun po pusi pulo seta state pen nang ke to ye bang halga contractual kalivek po bang silum ta ning thilo permanent po posila sus college bang ke morning pen bang ke la students problem ke solve po pusi tum mathal students la BPL students bang ke joy pen si pipon lo I card kasilam fan po join ni pen pharu sivelo ke rung la pen ka prek bang ke union body tum bang ko pine union body fan pine pharu si pote lage no college long ta bang ki rung do hala bang ni tum kudun thavilo tame la college arona teng pen ki rung do na bang ke matro la pharu si lage I card kasilam fan si rung chalo dongkam kam pen tendoning hi hamrena beta